Salam nasi goreng merah wong Palembang, demaknya. Nah ini ya, nasi goreng merah siap santap Ita Yudis lagi dimasak. Terima kasih untuk yang order ya, Ayuliana sama Sudiro. Bentar lagi nasi goreng merahnya siap dikirim ya. Tinggal disantap. Pelengkapnya tumisan daging ya, acar timun, sambal merah, sama emping goreng. Wow, mantapnya ini. Dulur-dulur yang nak order ya, payola satu porsinya 35.000. Minimal order 5 porsi ya. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Nah, ini ya nasi goreng merahnya. Nasi goreng merah wong Palembang. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my